Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kinoilam ko cockroach Janata Party CJP but ki bamikmat naga sarkar India haka arpusau tere unai tung araja arpunre ki le ther halor ki matjing dawa ki samla pulie ha Constitution Club of India. Ka CJP kalau ang baka iPod arpusau kanta ya ka sarkar National Democratic Alliance NDA banweng yau Dharmendra Pradhan naka Shuki Myntri ubadikmi ya katanat education ka sarkar India. Kejengkran kandon biang hakasngi ke babot watla ke sarkar India kalau ong baka kular ban pentri kam ya artli ki jingdawa kata ban seo bailot kesan syaki long yeng jongki samla ki balaklat namar kejing smusi balat tu ki jingkeli examen need bat kawaipat ban weng ya ki FIR borok ki bal register persya ya ki Jingïakhih hajantar mantar. Henry kinoyalam ka CJP lingbau Sorof Das bat ashuto rangka kila ong bakinam peniang kita ki mat la daw Dharmendra Pradhan e no ya ka kam Myntri. Nakaliang ka sarkar pan lami khmat daw JP Nadda Dr. Jitendra Singh ki bede ki Myntri sarkar India nalor ki wei pan. Ki samla puli ki lapan pau bagin Bteng ya ka Jingïakhih bat kinom ya pen halor ka jingdawa ban Hiar Shuki upradhan bat Kwah Hapoh arpusau kanta udai ban ya ka kam Myntri. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha. Kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.